بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد, mga tayo manghuran sing kami agama Islam, yari na isab kita niyo tumagna sumugpat sing pangadjian sing kita niyo ha kitab Imam At-Tahawi rahimahullah, hangan sing kitab niya Al-Aqidatu At-Tahawiyah. So biyayaon nakaabot na kita niyo pakabtangan si muallif rahimahullah. Qala al-muallif wal mi'raju haqqun wa qad usriya bin nabiy sallallahu alayhi wa sallama wa urija bi shakhsihi fil yaqadati ila as-sama'i thumma ila haythu sha'a Allah min al-'ula wa akramahu Allah bima sha'a fa awha ilayhi ma awha ma kadhaba al-fuadu ma ra'a فصلى الله عليه وآله وسلم في الآخرة والأولى. Amo yato inamuin yabutan sing kita niyo hakabtangan si muallif in ini manunjuki ini pamadhab sin ahlus sunnah wal jamaa hatungod sin Isra wal Mi'raj, hatungod sin al-Isra'u wal Mi'raj. So hindi Baita si muallif rahimahullah laung niya wal mi'raju haqqun, in pag mi'raj in ini bunnal, at ini in pag mi'raj sin Rasul sallallahu alayhi wasallam in ini bunnal. Amma al mi'raju fil lugha alatul uruj wal uruj as-su'ud, fanaqul urija ila as-satah wa ila al-jabal wa ila as-sama ay sa'ida. In amuin uruj atawakan mi'raj din na kalima mif'al, imma na niya amunain alatul uruj, amuin pan niya pagpakayon ipagsakat, doon nakapataas sinbud, doon nakapataas sinamuin langit, uno-uno na. Sa ala kullin in maksud si muallif atawakan imaksud si mi'raj din di walaysa al muradu huwa ithbatul ala awil wasila allati urija biha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukuni maksud si muallif rendi amuin ipaisbat kato tanyo in amuin panya pagpakayon ipagsakat pataas, doon nakapalangit atawakan pa taas simbol doon na. Sa naamurakuman imaksud si muallif bal ithbatu urujun Nabi sallallahu alaihi wasallam ila samawat wa ila haythu ma syaa Allah min al-ula. فكأن المصنف يقول عروج نبينا صلى الله عليه وسلم ما إلى ما شاء الله حق. إن دي biasa kaulaula in muallif beitaan kita niyo in pagmi'raj pagsakat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam pataas sin langit dain habaital maqdis sambil matu fasidratul muntaha in yatu haq bunal, in yatu bunal imang himuting kanya makakuha siya din haliko sa hancin agama Islam. Masabot sing kita no in dalil haka na yaon. So rendi waqad usriyan Nabi sallallahu alayhi wasallam, sabunnal tuod in Rasul sallallahu alayhi wasallam nakapag-isra in Rasul sallallahu alayhi wasallam minal masjidil haram ila masjidil aqsa, amuna yung Baitul Maqdis, pagtawag kong tanibiyay ang Baitul Maqdis. In Rasul sallallahu alayhi wasallam nakapag-isra siya dahil na Masjidul Haram sambil matto pa Baitul Maqdis amunain Masjidul Aqsa fi laylatin wahida hangka room sadja. So rendi laung si muallif rahimahullah wal mi'raju haqqun, in pag mi'raj ni Rasul sallallahu alaihi wasallam in ini bunnal iwan sa bunnal tuod in Rasul sallallahu alaihi wasallam nakapag isra dain ha masjid dain Masjidul Haram amuna in Makkah biyaun na Kaaba sambil himarap siya matto pa Baitul Maqdis hangka Rum. Wa ma'na al-isra huwa siyar laylan,
imma nasin Isra amuin pagpanaw tunga andum atawa kandum. Faqad usriya bin Nabi sallallahu alaihi wasallam min al-Masjidil Haram ila al-Masjidil Aqsa fi lailatin wahida. Asra bihi Jibril bi amrin min Allah ta'ala. Qala ta'ala subhanalladzi asra bi 'abdihi laylan min al-Masjidil Haram ila al-Masjidil Aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu bi ayatihi. Ini long si muallif atau kalong si syarih hafizahullah in kauna si Rasul sallallahu alaihi wasallam nag-Isra siya iwanan siya si Jibril alaihi salam si makat sila hataasin burak biasa ini saparati hati niya qura atau kan himar pikpik niya bang haba sa ta inamuin tawagkan niya ini hati niya qura sambalani. Naiwanan siya si Jibril alaihi salam dain ha Masjidul Haram sambil matupa Masjidul Aqsa. In maksud linuriyahu lang si Rasul sallallahu alaihi wasallam hasupaya hi kapakita namo pa Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam in amuin mga barakat biyutang namo din doon ha Masjidul Aqsa. Wa hada min mu'jizatihi alaihi salatu wassalam. Inyat tuday na mga mu'jizat dihil sin Allah subhanahu wa ta'ala panabi na to Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Mayta lianna hadhihi almasafata kanat taqta'u fi shahrin aw kathur. In amuin pagpanaw bang tabi mga kita-kitaon in pagpanaw din ha Masjidil Haram sambil matupa Masjidil Aqsa di isa ini makawa ang karum sadya sa magkakunan sa ini bulan atau ang kabulan atau kan pataas pa. At hindi sa makawa hang karum sadya na wakataahan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi laylatin wahida biyugto sin Nabi sallallahu alaihi wasallam in pagpanaw niya matto hang karumda fal isra min al masjid al ihram ila al masjid al aqsa wa amma al mi'raj fa min al ardi ila as sama. So imma nasin al isra wal mi'raj mga katotay manghuran in isra amuin pagpanaw sin Nabi din ha Masjidul Haram pa Masjidul Aqsa ang karumda. Pagubos in Mi'raj amuin pagsakat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam din hagin lupaan doon ha Masjidul Aqsa sambil siya himarap matupa Sidratul Muntaha buksay ni kahoy rakula yaon siya hataas atawakan yaon siya nakabutang hataas yung 7 lapis langit matsuok paarasin Allah subhanahu wa ta'ala. Ina mo yung Sidratul Muntaha. So amiyot, imana sin Isra, pagpanaw sin Nabi din ha Masjidul Haram, pa Masjidul Aqsa, in Mi'raj, pagsakat sin Nabi din ha Masjidul Aqsa, sambil matupa hati na Sidratul Muntaha. Wa kullu hada hasal fi laylatin wahida. In katan niyatu jimatu hangka sa saat datawakan hang karumda. Pagpanaw na din hamak kapa Masjidul Aqsa pa Palestine, iwasin pagsakat ng pataasin langit ingkatan ito hang karumda. Bukon hang karum in pagpanaw din ha makka pa Palestine pa Masjidul Aqsa atawakan hang karum sa barap matupa din ha Masjidul Aqsa sambil matupa pa Sidratul Muntaha. Bukon ang karumda ito karwa nagminsan. Usriya bihi ila Baitil Maqdis wa sallallahu fihi bil anbiya wa salla fihi bil anbiya. Nagmi'raj siya din ha Baitul Maqdis salta si mambahayang pasaran dito ha Baitul Maqdis sa Masjidul Aqsa iwan si mga kanabihan. Nag-imam pa siya ha Baitul Maqdis tawakan ng Masjidul Aqsa ha mga kanabihan. Si mambahayang pa sila din dito. Pagubos thumma urija ila samai wajawaza sab sambil sila si makat pataas sin langit sambil sila imabot pa 7 lapis langit. Wa arahu Allahu min ayatihi ma arahu ampana siya piya kita sin Allah subhanahu wa ta'ala si mga katanda-tandaan niya si mga kabasaran niya piya kita siya sin Allah subhanahu wa ta'ala min ayatihil kubra day na mga sa laggo katanda-tandaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma nazala ila al-ard ampana sa nima og palupa
ثم جاء به جبريل إلى المكان الذي أسري به منه في ليلة واحدة. Ampa na siya biyalik sin Jibril day na Sidratul Muntaha matto palupa maun patampat palugal amuin piagdahan kaniya day na Masjidul Haram pa Masjidul Aqsa sambil pa Sidratul Muntaha biyalik sa maun palugal piagkawaan kaniya. Idan fal Isra'u madhkurun fi suratil Isra'. Inamuin pag-Isra' nasabot sin Allah subhanahu wa ta'ala suratul Isra. Adapon in pag-Mi'raj nasabot isab sin Allah subhanahu wa ta'ala suratul Najm. Qala Allah ta'ala wan najmi idha hawa ma dhalla sahibukum wa ma gawa. Siyapahan sin Allah subhanahu wa ta'ala hawituon amuin nahulog yaon. Siyapahan sin Allah subhanahu wa ta'ala hawituon amuin nahulog. Sawab na ingkaunan simbituon piyapan jari siya sin Allah subhanahu wa ta'ala bukon siya alam, bukon siya hambuk universe, bukon siya hambuk planet sa inamuin bituon piyapan jari siya sin Allah subhanahu wa ta'ala zinatun lis sama'id dunya. Hambuok siya pangari-ngari, decoration sin Allah ta'ala halangit dunya. Pag-ubos imbituon piyakay sin Allah subhanahu wa ta'ala piyapan jari niya urujuman lisyayatin, hipagpanilo syaitan. Ingkaaw na sin syaitan magbangkat-bangkat sila. Supaya maksud karna supaya kakitaan nila inamuin hati niya gaib. Akya susulat dan dito ha Lauhil Mahfuz. Lagha man namuin limyuin unila day na panagnaan lambang sin langit, tiluon sila sin malaikat in usalon amunain amuin bituon yaon. So siyapan sin Allah subhanahu wa ta'ala habituon amuin piyapan jari sin Allah ta'ala hamaksud hinang niya pangari-ngari decoration halangit dunya. Long niya wan najmi idha hawa ma dhalla sahibukum wa ma gawa. Wayroon long niya na laong bukon long na impanaiwan niyo insay ni laong halawm kalawungan. Sawab hawak tumanin Nabi sallallahu alaihi wasallam pianoy-suy niya ha mga bangsa Quraysh in pag-Isra iwan sin pag-Mi'raj niya pagkatawahan siya. Yudyo-udyo siya. Long narupang long na intaoy ni. Kaunon long niya sin akal panahon long niya atawakan katuon niya panahon in Baitul Maqdis Masjidul Aqsa dain ha Masjidul Haram ni dain ha makkain ang karum sadya pag-ubos sumakat siya magtuy patasil langit matupa arasin na Allah subhanahu wa ta'ala puting bukong bunal. Majnun dupang long na tao ini. Sabi nila gura Nabi sallallahu alaihi wasallam di nila paratsayon in Allah in amuin Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Dahil na sa obyet tuon tuwi din ang mga manusya bukon sa jatu'i musyrik, bukon sa jatu'i kafir hindi mamaratsaya kani aun tuwi muslim naggukulal di mamaratsaya sin pag-Isra wan Mi'raj sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dahil na sa obyet tuwi muallif long niya wal mi'raju haq in pag-Mi'raj wan pag-Isra sin Nabi initubunal. Isu inamin manghimutin kanya makakuha sa din haliko sa sinagama Islam. So then doon haon parman sintuhan lang niya maudalla sahibukum wa makawa. Bukon lang na impanaiwan niyo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam at insya nalalawong iwan si manglawong. Amuin bukum budnal inamuin suy-suy niya kanyo. Sa Rasul sallallahu alaihi wasallam ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ingkatan silabtik sindila niya bukon nito din hawa nafsu niya. Salta ingkatan silabtik din hadila niya inya tuwahi sinallahu subhanahu wa ta'ala kanya. Pag-uwas lang sinallahu allamahu syadidul quwah. Inang hindu kanya ingguro niya nang hindu kanya amuna in Jibril. Nagsisipat sinsifat syadidul quwa lando ing kusog. Nagsisipat sinamun sifat lando tuod ing kusog. Lang sin Allah subhanahu wa ta'ala allamahu syadidul quwa dhu mirratin fastawa. In Jibril in siyayni lando in amu in lingkat sin amuin ay muka niya. Sin amuin kapapanjarikan niya. Lando in lingkat sin kapapanjarikan niya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Pastawa ang panasya timutog lang siya Allah wa huwa bil ufuqil a'la yaon siya lang ni hataas sinamoy ufuk
At inihataas inamuin langit yaon, langit dunya, inamuin Jibril alaihi salam, lausin Allah subhanahu wa ta'ala, thumma dana fatadalla. Ang panalong na in Jibril inihataas langit yaon, namun langit dunya, simuok pa Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, thumma dana. Ang panasya simuok fatadalla. Simuok siya, ang panatuod siya simuok. Simuok tuod siya pa uno, pa Nabi na to Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Fakana qaba qausaini aw adna. Lang siya Allah Ta'ala parman niya inkaaw na sin suuklong na sin Jibril alaihi salam pa Nabi Muhammad bialong niya sa parati dua qaus. Dua hang dupa, imbe ini? Dua hang dupa. Dua hang dupa. Insuok sin Jibril mato pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duang dupa. Inamin inkaaw na sin Jibril alaihi salam. Fa'auha ila abdihi ma auha. Ang pananagwahi in Jibril amo indiak sin Allah Ta'ala kanya maum pa Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ma kadabal fuadu ma ra'a. Di laung niya mahimuting simpangatayan sin Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam in kita niya. At niya nagmawfakkat in kita niya iwan silawm simpangatayan niya sin niyang bunal. Pag-ubos ma kadabal fuadu ma ra'a afatumarunahu ala ma yara. Unulaw niya diskason niyo pa, lugatan niyo pa in Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam hakatan sing kita niya. Then naman hapag Isra niya pa Masjidul Aqsa sambil pag Mi'raj niya mato pa Baitul Maqpa paamo in Sidratul Muntaha. Afatumarunahu ala ma yara. Lugatan niyo pa sa diskason niyo pa in Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Nalong si Rasul sallallahu alaihi wa long sin Allah Ta'ala walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Ang panaisab piya kita sin Jibril atawak nang panasab in Jibril nagpakita kanya nagbalik. Hati niya in Jibril alaihi salam nakaruan nagpakita kanya. Panabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha. Nagkita na sab sila nandito Sidratul Muntaha, sabot sin Allah subhanahu wa ta'ala. In Sidratul Muntaha bang nakita na tafsiran si mga magkatafsir habok sa ini kahoy rakula yaon siya nakawubutang hapitong lapis langit masuok paarasin Nabi paarasin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa indaha jannatul ma'wah. Den doon na Sidratul Muntaha yaon day sab den doon in sulka amuin pagtutukan sinamuin mano siya paghuhulaan nila. Yaon day sab den doon namuin sulka. So rin doon haon, bang kita niyo magbalik patapsiran sin ayat ini, kisa rin di sin Allah subhanahu wa ta'ala impag mi'raj sin Nabi na to Muhammadun sallallahu alaihi wasallam day na Masjidil Aqsa sambil matupaaras niya. So biya sa kaulawla in ayat ini amun suratun Najm in ini dalil. Ini ni dalil sin pag mi'raj sin Nabi na to Muhammadun sallallahu alaihi wasallam pataas sin langis. Pataas sin langit. Dahil na Soviet to isu imang himuting kanya makakuha siya din halikusan sin agama Islam. Pag-ubos, aun kisa rin di nasabot sin mga ulama atungod sinamuin pagkatun niya pataas sinamuin hati niya langit. Wa kana min hadith Isra annahu sallallahu alaihi wasallam usriya bi jasadihi fil yaqadah. Inkaaw long niya sin Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam imangkat siya atawakan nag-isra siya matto pa Baitul Maqdis bi jasadihi fil yaqadah. Doon at inamyamakad in jasad niya bukun sa jahatin niya niyawan niya inamuin miyadto. Dahil na Soviet toon khilaf sim mga ulama din di. Sabuton taman ito. Faqila kana al-isra bi ruhihi aw namaita basa kuno impag isra sin Nabi ruh niya sadya adapon in jasad niya yaon darin doon hatampat kay bubutangan niya. Ikaisa. Walam yufqad jasaduhu. Wairun laung niya biya mga miyakad inamuin jasad niya nag-isra matto. Nakalahu Ibnu Ishaq. Innamaita Ibnu Ishaq hiya Aisha radhiyallahu anha iwan ni Muawiyah. Wa nuqila anil Hasan al-Basri wa nahwuhu. Damikian kawaita day sab hi Hasanul Basri inamuin biya ini. Hati niya on day sabi ng mga ulama, iwan day ng mga
kasahabatan in imian basa kuno in nag-Isra niya wasadya sin nabi bukun amo in way may agad amo in jasad niya. Lakin yanbaghi an yu'raf al-farq bayna an yuqal kana al-Isra manaman wa bayna an yuqal kana bi ruhi duna jasadihi. Laung niya sumakawa suway laung niya pinikuntan niyo inamu indua parkala ini. Suwaitan niyo pinikun pagbiddaon indua parkala amo in ingkaawnan sin pag-Isra natutug at na ingkaawnan sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam natutug. Ikaisa niya amo in pag-Isra niya wasadja wayro miya ka din jasad niya at inatakainop niya dya nalong si muallif long si Syarih Ibn Abil Izz al-Hanafi suway na tulong niya pagbiddaon indua parkala ini. Amuin in kaaunan si pag-Isra niya takainop niya sadya, iwan sinamuin kaaunan si pag-Isra niya miyatu inyawan niya sa doon na injasad niya. Wa bainahuma farqun azim, harwayaun malaggo inamuin pagbiddaan niya. Fa Aishatu wa Muawiyah radhiyallahu anhuma lam yaqula kana manaman. Aisha asawa si Rasulullah, Muawiyah hambok sahabat, wayroon sila nag-iyan bat ingkaunan sin Nabi nag-Isra siya alom takainop. Wa innama qala usriya bi ruhihi wa lam yufqad jasaduhu. Sumakawain akin nila basa kuno in Rasul nag-Isra hanyawaniya way miagad in jasad niya. Inyat to Aisha iwan ni Muawiyah damikian na Ibn Ishaq iwan ni Hasan al-Basri inamo in nakawait ato. Dainahaun wa bainal amu id ma yarahu an-nahim kad yakunu amthalan madrubatan lil ma'lum fi as-surah al-mahsusa fa yara kanna qad urja ila as-sama' wa dhuba ila Makkah. Mataud mga khilaf siabot si mga ulama rin di onday sab nag-iyan basa kuno wa qila kana al-Isra marratain. Basa kuno in kaaunan sin pag-Isra na karwah. Marratan yakadha wa marratan manaman. Basa ko rin pag-Isra na baki nagduwa. Nakarwa ko no. Panagnaadlaw niya atin niya nag-Isra siya bati alam atin niya bukon siya natutog ini karwa amo niya alam katukan. Wa ashabu hadal qawl kaannahum aradu al-jam bayna hadith syarik wa qawluhu thumma staykadtu wa bayna sair riwayat. Inamo in nagkabtangan niya tubi sa kaulawla in kawayaan niya jamaon niya hambuokon niya in mga hadith manunjo kilong niya rendi sa inamo in khulasa kahupuan. Qala Syekh Syamsuddin Ibn Qayyim rahimahullah ya ajaban li haula'i alladhina za'amu annahu kana miraran wa kayfa sagha lahum an yadhunnu annahu fi kulli marratin tufradu alayhi as-salawatu 50 ثم يتردد بين ربه وبين موسى حتى تصير 5. Lawang Ibnul Qayyim makaajib long na mga tao nag-iyan amuin in kaunan sin Nabi nag-Isra na karwah. Bialaw niya sa kaula-ula in Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam nakarwa siya nangayo miyadto pa Allah subhanahu wa ta'ala nangayo discount a pagsambahayang sabing kaunan sin pagsambahayang kay man. Sambil siya na hinang 5. Subi sa kaula-ula inna Allah subhanahu wa ta'ala inamin Muhammad sallallahu alaihi wasallam nakarwa siya na ngayo takhfif discount pa Allah subhanahu wa ta'ala baka ajaib lang na mga tao ini amo in nag-iyan in pag-Isra nakarwa. So rendi ha ini wa kana min hadith al-Isra dain ha mga kissa manunjuk kay pag-Isra annahu sallallahu alaihi wasallam usriya bi jasadihi fil yaqada ala sahih. Adapun in sahih hakyawaita ahadis hanusus sa kitab wa sin sunnah in kyawaita in kaaunan sin pag-Isra sin Nabi sallallahu alaihi wasallam in siya bati salta bukun sa janyawan niya imyatu sambil jasad niya miyagad rakiban alal burraq in siya si masakat ataas sin kura sambalani suhbata Jibril alaihi salam hiiwanan siya si Jibril alaihi salam fanazala hunak ampana ni maug atawakan di maug inamoy na sallallahu alaihi wasallam din dito Masjidil Aqsa
Wasalla bil anbiya'i imaman, ampa na siya si mambahayang ha mga kanabihan, siya imam. Tinapa na siya nag-imam ha mga kanabihan. Warabatal burak bi halqati babil masjid, ampa na biyaggutan inamuin kura sambalani yaon hambuok din na haga masjid. Am na Palestine na masulak sa biyom pag-aagawan si Israel, pag-unuan ni si Palestine. Bagus, thumma urija bihi min baitil maqdis tilkal layla ila sama'id dunya. Ampa na siya nag-mi'raj. Ubos na nag-Isra pamasul Aqsa, ampa na siya nag-mi'raj. Harap matu pataas si langit dunya. Fastaftaha lahu Jibril. Ampa na kimo ko in Jibril magpaukaba. Hatunggo sinamuid langit dunya panagnan lambang. Fastaftaha. Fastaftaha lahu Jibril fafutiha lahu. Fara'a hunaka Adam abal bashar fasallama alayhi. Ado kaing riwayat, long sinamuin tunggo sinamuin panagnaan lambang silangit, first floor, long ni siniwam mo, long ni Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ampana si malam kita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in Adam panagnaan lambang. Panagnaan lambang silangit ing kita magtuy sinuno sinamuin Muhammadun sallallahu alaihi wasallam amunain ada Adam abal bashar ama singkatan manusia fasallama alaihi ampana siya si malam kan Adam farahaba bihi ampana siya welcome sinamuin Adam waradda alaihi salam ampana siya siyambungan long niya wa alaikumussalam wa aqarra binubuwatihi ampana nag-ikrar atawa kan ampana hati niya timayma nag-ikrar in Adam hapagka Nabi si Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Tema niya na. Sin in Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam kahinapusan Nabi. Thumma urija ila as-sama'i thaniya. Ang panasab nag-mi'raj. In Nabi sallallahu alaihi wasallam pakikarwa lambang si langit. Dunya. Fastaftaha lahu ang panayukab kaniya. Fara'a fiha Yahya ibn Zakaria wa Isa ibn Maryam. Dahil doon hikarwa lambang sinamuin langit, asikang floor sin langit, kita na si Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Yahya ibn Zakaria, iwan hi Isa ibn Maryam, ang panasimalam in Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam kanila. Ang panasya welcome sindua Nabi, pag-uhos ang paindua Nabi Muhammad, ang paindua Nabi ini, hati niya nag-ikrar sin pagka Nabi si Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Mahuli niya ang panisab siya himarap matupahay katulambang sinamuin langit. Piaglanggal niya na dito Yusuf alayhisalam. Piaglanggal niya rin dito Nabi Allah Yusuf. Si malam in Rasul sallallahu alaihi wasallam kan Nabi Allah Yusuf. Ang panasya welcome si Nabi Allah Yusuf. Pag-uwos ang panananay main nag-ikra Nabi Allah Yusuf apagka Nabi si Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ang panisab himarap matuin Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam pahika upat lambang sinamuin langit piaglanggal niya na isab din dito Nabi Allah Idris. Si malam na isab siya welcome na isab si Nabi Allah Idris. Ang panisab ng ikrati mayma in Nabi Allah Idris sa pagka Nabi si Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Pagubos ang panasa himarap matupahikali malambang sinamuin langit. Para afiyah Harun, kita niya na Harun ibn Imran. Si malam siya, si ambakan siya, ang panag-ikrar in Harun, Nabi Allah Harun, sinamuin pagka Nabi si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Himarap na siya matupahi kapito, ikaunum lambang silangit, piaglanggal niya rin dito Musa alaihi salam. Sambil si malam na isab siya, giwelcome na siya si Musa, sambil na naima nag-ikrar na si Musa simpag ka Nabi sinamuin Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Pag-uwos falamma jawazahu baka Musa faqila lahu ma yabki. Sungman siya humarap matupay ikapitulam bang nagtangis si Musa alaihi salam. Long si Muhammad long na ya Musa mit ako magtangis. Long si Musa alaihi salam long niya abki lianna gulaman ma bu'itha ba'di yadkhulul jannata min ummatihi aktsaru mimma yadkhuluha min ummati. Ang kanakulong niya nagtangis
sa wablong niya aun bata wata laong niya nahinang atawakan aun bata wata nahinang nabi mapuas ko laong niya ingkatan laong niya atawakan in kamatauran sin ummat niya makasud laong niya palawom sin suluka mataud laong na din sin ummat ko pagtang si Musa sa wablong niya sa wablong niya inamo in kaaunan laong na sin ummat sin nabi mas mataud laong niya makasud palawom sin suluka din sin ummat niya laong si Musa alaihi salatu wassalam. Thumma urija ila samai sabiha. Ang panahimarap madto Musa inamuin Muhammadun sallallahu alaihi wasallam papitong lapis langit. Falaqiya fiha Ibrahim. Piaglanggal niya na in Ibrahim alaihi salam. Ama singkatan nabi. Pasallama alaihi wa rahhaba bihi wa aqarra binubuwatihi. Si malam na siya kan Nabi Allah Ibrahim. Sambil si mambag Nabi Allah Ibrahim. Welcome sa si Nabi Allah Ibrahim. Iwan nanay mai Nabi Allah Ibrahim si pagkanabi si Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Thumma rufi'a ila sidratil muntaha. Ampa na siya dia sin Jibril. Ampa na siya dia sin Jibril alaihi salam matto pa sidratul muntaha. Amuin patubtuan sin amuin langit. Sidratul muntaha. Tubtuan long niya sin amuin langit, ambok siya kahoy, rakula at asin pitong lapis langit. Thumma rufi'a lahul baytul ma'mur. Ampa na siya diamatu pa baytul ma'mur. Thumma urija bihi ilal jabbar. Ampa na siya diasin Jibril alaihi salam. Mattu pa Allah subhanahu wa ta'ala. Jalla jalaluhu wa taqaddas asma'uhu. Fadana minhu hatta kana qaba qausaini aw adna. Simuokin Allah subhanahu wa ta'ala kaniya. Sambiling kaunan sinsuok sin Allah subhanahu wa ta'ala duangas ta dakuman. Long sinuno, long sinamuin kis sa kiaway ta rendi. Sinamuin. Fa'auha ila abdihi ma'auha. Ang pananagwahiin Allah subhanahu wa ta'ala kaniya. Wa farada alayhi 50 salatan. Piardo na sin Allah subhanahu wa ta'ala kaniya inamuin kaiman waktu. Lito na piardo inamuin kaiman waktu. Puwasin sidatul muntaha diya na sa matubaitul ma'mur. Piardo na sin Allah subhanahu wa ta'ala kanya inamuin 5 waktu. Pag-umus faraja hatta marra ala Musa. Sambil siya ni maug na din ha Baitul Ma'mur matupauno tampat amuin sin Allah subhanahu wa ta'ala ni maug na siya piaglanggal ni Musa alaihi salam. Laong niya bima umirt uno naong naindakan kay sin Allah subhanahu wa ta'ala. Qala bi 50 sala. Diya ka ko sin Allah subhanahu wa ta'ala papasambahyang anaw kay man rakaat. Faqala laong niya inna ummataka la tutiku dalik. Inummat mo laong niya di laong niya makakausin na mo in kaiman nagrakaat yan laong niya laong si Musa. Irji ila rabbik. Balik ko mo ito panapapatuhan mo. Fas'alhu takhfif li ummatik. Pangayo ka laong na discount. Bawa ilong na inamin taod sin rakaat yan pa mga ummat mo. Faltakata ila Jibril kaannahu yastashiruhu fi dalik. Sambil na isabihi marap nagpaiwan na sa batupan Jibril alaihi salam. Inamuin Muhammadun sallallahu alaihi wasallam mangayo hati niya takfif. Fa'ashara an na'am in syi'ta. Fa'ala bihi Jibril hatta ata bihi al-Jabral tabaraka wa ta'ala wa huwa fi makanihi. Sambil maya in Jibril yan nagbalik mato si Muhammadun sallallahu alaihi wasallam long niya yan nakahuon iwanin na ako magbalik. Mangayo kita takfif. Pa Allah subhanahu wa ta'ala. Inkis sa ini, hada lafdul Bukhari fi sahihi. Kaya wayta Imam Bukhari, fi Imam Bukhari, kitab niya sahih. Sambil imamut palima, inamuin, hati niya taud sinamuin, hati niya rakaat sambahayang unsing kita, 5 waktu, hati niya 5 waktu sambahayang unsing kita, niyo halawin sin ang kaadlaw, hati niya imamut matto, inamuin takfif, dihil kato sin Allah subhanahu wa ta'ala. 5 minutes. Then long si muallif urija bi syakhsihi fil yaqadah. Baran niya tuod niya tubukon sadya hati niya nyawa niya. Baran niya tuod sambil jasad ni sambil nyawa niya. Inamuin nagbi'raj pataas sil langit thumma ila haythu ma syaa Allah min al-ula. Sambil himarap siya mattu pakawayaan sin Allah taala hawna unin kawayan na din taas. Sambil siya ikram hurmat sin Allah subhanahu wa taala wa akramahu Allah bima syaa. Ihurmat niya sa sinallahu subhanahu wa ta'ala hauno na yung kawayaan niya. Pag-uwos fa sallallahu alaihi wasallam fil akhirati wal ula.
salawat iwan salam sin Allah subhanahu wa ta'ala panagaruhulan sambil tinapanagnan sambil paruhulan. Then di mga umat Islam ingkis sa sinamun Isra wal Mi'raj aun din di pag-iyanon sin ithbatu uluwillahi azza wa jal. Pang isbati sinamun ulu pagtaimbaw sin Allah subhanahu wa ta'ala hakatahan sinamuin aras niya. So biasa kaulaw la ingkis sa sin Isra wal Mi'raj ininirad pamatali hamang nga sila amuin wayroon ng isbati in Allah subhanahu wa ta'ala na nanayimbawaw hakatan sin ipon niya. Bisim mga Asy'ariyah, Maturidi, Naqsyabandiyah, Mu'tazila, Murji'ah ingkatan sila ini di manay maisinamuin pagtayimbawaw sin Allah subhanahu wa ta'ala hataasin aras niya. Ingkatan niya to majazkan nila. So hindi to hato mga umat Islam amiyatu imbita si muallif rahimahullah tungod sin al-Isra wal Mi'raj isiyusiyo kuno indi mamarat saya hatungod sin pag-Isra iwan sin Mi'raj biya sa kaulalawang si muallif rahimahullah insay ni di matarbilang halikusan sin agama Islam salta insya makufur. Naktafi bihadal qadar wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu.